Lama sangya chizgis kulash kapsun cheo Manamang kadanyam besim shantaim jit Lama ilon zos bes kulash kapsun cheo Manamang kadanyam besim shantaim jit Lama tuk je tulbes kola shkabzon che oy manam kadanyam besem shantam je Lama sangya zimbo che la shkabzon che oy manam kadanyam besem shantam je Lama sangya chizgis kola shkabzon che oy manam kadanyam be sem shantam je Lama ilon zos bes kola shkabzon che oy manam kadanyam be sem shantam je Lama tuk je tulbes kolash kapsun che o Manam kadanyam besem shantam jit Lama sangya jimbo che lash kapsun che o Manam kadanyam besem shantam jit Lama sangya chizgis kulash kapsun che o Manam kadanyam be sem shantam je Lama lon zos bes kulash kapsun che o Manam kadanyam be sem shantam je Lama tuk je tulbes kola shkabzon che oy manam kadanyam besem shantam je Lama sangya jimbo che la shkabzon che oy ya tenete usongju manam shikur so then testing after this Sashut Gyanankish Gyanankish Chipkingi Sabdun Chodevin Haswale Oi Gyagare Gedo Arya Banda Zarya Dane Dana Ranza Pe Gedo Baba Zambo Jube Molam Gek Baba Jamba Jun Kyobala Janza Loi Jinye Zodan Jojin Jidena De Zoma Sheba Miye Zengegon Dagi Amale De Da Damje La Le Da Ngaye Dawe Chageo Sambo Jube Molan Da Dagi Gyalwa Damje Yige Nguzumdo Shinge Dunye Le Ra Doba Ye Gyalwa Gunla Rado Shanzalo Doje Tingna Donye Sange Na Sange Shasge Vena Jopada Tedare Chigi Na Malus Ba Damje Gyalwa Dagi Gangurami Teda Ngaba Mezi Jamzo Na Yange Yela Gyamze Dragungi Gyalwa Gungi Yande Rajo Jin Devare Shekwa Damje Dagi Do Medo Damba Jengwa Damba Da Singe Namda Joba Don Joda Marme Jodan Dobe Damba Ye Gyalwa Deda Lani Jubareji Namza Damba Namda Jinjo Da Cheme Boma Rera Nyamba Da Gube Gebara Babe Jogungi Gyalwa Deda Lani Jubaregi Jeba Gana Lame Gyajewa Deda Gyalwa Damje Layame Zambo Jola Debe Dobda Ge Gyalwa Gala
장설한 주버에게 대샤시다 데모 왕게네 레당하다 대신이게 덱바다게 게스마 진제스바 데다 담제다게 소스르샤 소제 자와 건다 상게세 랑갈난다 로다 멜로다 도 공게서나 강라야 데다 공게 제소 다예랑 가나소 진지된 도마나 장조rembo 상게 마차니 공보 데다 다게 담제랑 고로라나 메바고고 냐멘 다게 강제 데다란 조와 건라 베신 데베지 갈바이 신게 드니 조바야 다게 달모랍저르 소레지 장살와다이 저진 샤바다이 제소예랑 거신 솔하이 개와이 장세다게 제사바이 당제 소베 장주 징오엔 데베 상게 남다 조조예 제된다 강전 저버려 가야 마젠 데다 람유러 삼소 장조렘 버려 상게죠 조조가레 신난 진예 바에 제다 겨제 용서 다 버려 장조 신화 주시 결과다 상게 세계라도 강월해줘 조주 semje 강나 진예 바에 데다 다도 내메 대버려 도 공개 주게 더 남네 덤버려 교진 레완 도버려 장주 쇼바다네 다조진 도와 건도스게와 템버랭겨 제라 건도 짐보스게와 나이 다도 다네라도 정월해줘 결과 공개 제소 로겨대 상보 쇼바 용 조세지 조제 조바 제메 용다바 다도 마냐 겸에 조버레죠 라이게다 로다 노징게 조범 다다 미게 남다 도 공게 자나 제잠벌 담제게도 다게 제나라zon데 장조semne 나야 제메겨 대바 가나 대바 결바라다 대다 말레 양소 장월해줘 대다 녀문도게 레남레 도신제된 도안소야 제대로 배모 주메 잡아싱이다 남가 도바 메드레세 신기 전다 소나 제zam방에 zon동알라도 쉐와레세 대와 달란도 공고진 도와 담제라네 뱀버레지 장조조바 용소소세제 sem젠다게 저단 동버레죠 상보조바 다네 rab도제 마음갈바 간도 조버레겨 다게 제단 종벌 강조바 대다 다네 다돈 조버레죠 리당 하나 다네 sem게 캬 조바 다다 말란 제도지 달라 템버란도 베 조보다 상보 조바 rab도 동바나 대다 다야 다돈 제버레죠 대다 다게 남야 예메요 상게 세게 고행 공보나 오소마다도 다게 결과다 몽갈보 군도 미시교 대다라야 조바 겨지르게 결과 남게 담배 진진진 장조 조바 건도 나오래지 상보 조바 남벌 조바야 몽갈보 건도 제버레게 세바 담제도 양고와나 소나메이제 다네 미세니 타다 시라딘제 남다다 연대 공개 메젠 조도교 도제데나 도니 신남데 신드레 상게 메가 상게나 상게 자스게 부나 조발라 장조 제바 조젠 다워레지 대드라 말레 담제 조조야 조조마 견라 대조마 생이게
Sangye Gyamzo Shina Gyamzo Tang Galba Gyamzo Jojin Rabdonjo Songje Yela Gyamze Dagege Gyawa Gonya Yela Namdaba Jawa Gongye Samba Jeje Ya Sangye Songla Dadonjo Pareji Tesume Shekpe Gyawa Tamje Tang Kole Sona Rabdo Gorwai Teda Gya Soya Meze La Loe Dobje Daja Rabdonjo Mangalba Tamjin Jobaya Gije Jege Dagyan Joparege Kayan Galba Tezon Zede Dai Gije Jashi Gene Jopareje Tezuma Shekpa Mi Zenge Kai Deda Gije Jela Dageda Tado Deda Gene Shoyo Lai Gyumare Gyurbe Namdara Tobgenjo Kayan Tezon Dagi Shingo Ba Deda Dolce Dindong Parado Deda Male Jana Damje Do Gyalwa Dagi Shina Golanjo Kaya Mazon Jiten Domana Janjo Remba Sanjong Gologo Nyangmen De Parado Shinda Dong Gombo Gongye Don Damje Oe Gondo Nyoe Zonjol Dona Dan Gone Goe Tebe Topda Dan Gondo Yonde Jube Donang Dan Gondo Kyaba Jamba Dagedo Gone Give Zonan Doda Dan Jaba Mebare Gurbe Yeshedo Shera Dadan Dinzin Doda Ge Janjo Dona Yonda Jobareji Liske Dona Yonzo Dazeji Nyamon Dona Gondo Jombarezi Duje Dona Dome Razeji Zambo Jobe Domne Zobareji Shina Jamzo Nambara Dazeji Zemje Jamzo Done Nambara China Jamzo Rabdon Dozeji Yeje Jamzo Rabdo Dobareji Soba Jamzo Nambara Dazeji Malama Gamzo Yonzo Zobareji Sangye Gamzo Rabdon Jozeji Gaba Gamzo Mishgur Jebareji Kayan Dizan Jibe Gyawaye Jamzo Jobe Malan Jedana Sambo Jobe Jamzo Sangye Ne Degon Dage Male Zobareji Jawa Kunje Seje Do Ba Gange Mene Gondo Zanjeza Keba Deda Zombare Jebe Jere Gewan Deda Damje Rabdongo Leda Ngada Ija Namda Je Joba Namda Jena Yondaba Ngawa Zambo Keba Jinda Wai Tenda Dajan Deda Zombare Jo Kone Gewa Zambo Jebe Jere Jambalege Mola Jetbarege Mongalba Gondo Mishkyo Warede Jawa Male Zobaregi Shabadane Zeyo Magyareje Yonde Namgyan Zezo Me Baresho Jaba Zeme Bala Nene Gyan Dedan Joba Damje Zalbaregi Namgyan Tato Gyaba Jezamba Semje Male Dayan Dijende Jizan le da nyamon da gyura pai da ge molam da yang de zamo kaya so je shinan da e ba rin je gen de gyawa nam labo la da mi de jona kya shinge do nye galba bolwa ve kange ngoe gyalbon de ne janjo joge je so rameje lenje zamya de bash ge bana Zona dambe jodon de gyoro Kange zangje molan de dabe Dene nge zon danje bon warengyo Dene jobo ngenba bon waye Nawan daye de yang de nyoron dong Deda nye baram nge de wanzo Me zen de yang de da le wara wong
Kondo Zambo de Ajin Tower, the Rimbo Mido de Ginger, Same Ngabo Dagi de Bana, Gangi Mishe Wangi Jebada, the Zambo Joban de Jona, Nurdo Male Yonso Changwarenger, Ishe Dani Zodan Zenanda, Redan Gado Nanda Dembareger, Duda Mode Mambe de Medo, Enjide Zombo Gonan Jobarenger. Zanjo Xinwan Zhongdo Dingyong Zhou Zongne Simje Benze Dendo De Zanjo Sangje Angolo Rabdo Gol Donam De Dan Jeba Tamje Do Kaya Zongbo Jebe Molam De Changwa Dane Denda Lopaye De Nambara Mimba Sangge Ge Changjo Chola Sumye Mazeje Jambala Bawe Jitar Gemba Dan Gondo Zambo de ya de jende te da gungi jizo da lo jinge wan de da dam je rab do ngo te zo me she be gyal wa dam je ge ngo wa gang lan jo do nga ba de da jinge za wan de gong kya zambo je je rab do ngo wa re ge da ni je de je gyal ba na de ba dam je da ne che sa de ngo zo na wan da e den do ne de wa jing ge xing de rab do do de so ne ne mo la de da ga dam je ma le ngon do jor wa re shu de da ma le da ge yong so gan ji den ji se sen je ben ba re ji jal we jing go re zang shen ga wa de be mo dam ba shin do ze le ge na wa da e gyal we ngo som do long sen ba yan da ge de do jo Dene dage long den ra do ne zhou ba mang bo je wa ta jai lo ye do je jo jo nam so ya sem je nam la pen ba mang bo re je sang bo je be ma lan den ba ye ge wa chang se da ge je sa ba dene zhe we ma lan ge wa na ge je je ge dam je jo wa sho ka ya sang bo je ban ding e be sa nam da Damba Gando de Do Dongle Jore Singwa Na Ba Me Be Nera Do Parejo Molan Gelbon de Dan Joge Zo and Daen Do Hagola Benzeje Kundo Zambe Gembe Jondo de Ngezone Namal Dombare Jo Dogo Ngezai Jinye Yuba Go Chedan Jinger Tijin Jebadang Zambo Joba Dende Sado Ne Gone Gondo Zambo Regular Then it is the nation was just after that we'll do the dedication. Page number 399, the one that I've uploaded on Instagram. Then 저도 이번에 거성화다 유튜브 인항에 조사년 보조시 메르기야. 손바상 숨겨 급주고 인스타그램에 내가 업로드 간 봐. 오 선남은데 담제 색반이 domne 니베잖아 밤제데 Shkega nanji balan chokba ye ritben zole ndowa dolware jo jambala bawe chidan kimba dai gondo zangbo deya de jende Deda gungi jizo dalo jingi wan deda damji rabdo ngo Chancho semjo rimbo che mashkes panashke gyurche Shkes pa nyamba mitbar yan gongne gondo Pelware shoy kewan di ishke o gon sona yeshe zozo ne Sena yeshe le jongwe dambas gonye tobar show Enjoy. Thank you. Now let's do some meditation. 10 minutes. Then we're done for today. 10 minutes to meditation.
Destinatini andri pianta. Giornata. So that's my canon. Everybody knows, so I don't have to repeat myself too much. Get a round object like this, place it in front of you. Very simple. Maybe like 2 feet away from you. So you can gaze at it, without much difficulty, not too far, like if it's too far you won't be able to see the bindu. It shouldn't be too close, or you'll be literally looking down at your feet. It has to be at a good optimal distance, Then zapik ma tharing mana thunchis mano ma nyemo bana kampe gasta cheseno so then kampa kirtena kaltes if you can sit in vajrasan so kalte jugnya nadna then you tohta doshish kilto moju gusheseno so ale jugmanya na then ya tusgun if you can't sit in vajrasan then you just sit cross-legged, how we usually sit on a chair, and then it's better to sit on what do you call it, on a small cushion. Stanji kato ajun tikchachinle. Make yourself comfortable because you'll be sitting without moving for 10 minutes. So then the much se jux minus chu magula jukseseno. Lakpa kirtena yun me kato yaspa. Right on top of left, as always. Then shoulders open, so you can breathe freely. So if your shoulders are closed like this, then your lungs will be constricted. So shoulders have to be open. Shoulder will open, then your lungs will open. Your rib cage will open, easily. So then let's do it for 10 minutes. Head slightly bent forward. Goats a pig, do not cook stay. I'm not shooting. Goats a pig, do not cook stay. So then cuts a pig best. Mouth slightly open, eyes half shut, not totally shut, not totally open. Tip of your tongue, touching the upper palate. Shchotene yarkin las touches. Oaks bukana na kungis kan nenches. Komate zugspete dugzolte mo just hagu gosanole. First, you need to observe your physical posture. Then you can concentrate on your mind. Mind onto the bindu through your gaze, gazing intently, not just drifting and not just looking, but gazing at it intentionally, intently, on purpose. It'll be easier to rest your mind. If you literally just see it like that, then you won't be able to concentrate. Your mind will start wandering, you will start to drift away. Don't blink, don't move. Make some chismanok, some chismanok. Some as much as you can. Back straight like an arrow. Don't dwell on the past. Don't dwell on the future. Don't wonder about what you're gonna do. Just be in the present moment. Rest your mind right now, right here, onto the bindu through your gaze. Literally just put your mind onto the bindu, like putting a cup of water, glass of water, on a table. Just place it and don't let it go anywhere. Now guard your mind. Dance kola samba mata, thores kola samba mata, samba minda khorma chuk, symbol kirtena,
sarang ina dun bika kane diwishing bika burchesin ule chang mekya lagung gushis mekya ngaksil gushis mekya tisugi khomta yot kyakta teguna ya wanglung jugo sanok shmondu undu chalgo sanok Jacques Miraguna Yergesonje. Kaguni Guma, Nestunduchuste. Namasera. Stunduchus and Anya Puchusti, the Jacques Miraguna Yergesonte Kale. Those who have persisted with me since the beginning, I'm sure you sense a great deal of improvement in your sitting capacity, in your mental capacity to concentrate. Place your mind onto the bindu. Every day, just like exercising your body, your mind can also be exercised. It will become more stable, calmer, more compassionate, more patient. It will be easier to become a better human being, a better person, if you meditate. Good things will come naturally. Don't let your mind wander. Not to wander, as in like going here and there. Also don't wonder about anything. If your mind is drifted away, bring it back. Simba tewa chamachukli. Sambegyaba simba chamachu. Chitte kiranokle. Minute ngisum nakti me kazulus patang chaman. Yansa beksin oho simba son sarto kusam kanjik sambegyan. Yan loksika. Tu yurun lus mashuk. Sambegyaba. Dewishin bika toga yurun lus chukli. Jiksten kan pedaso vipassana zikan puchono. Mata yu jechumian. Don't move even a single inch. Try to be as stable as possible. Keep your back straight. Always focus on your back. Keep your back straight. Shkit bakhatam burasa namina. Sapi kulia kulir kusi shanakle. Düzgün dugzani ngata yuntiga dugspasam. Gusi dugspasam kulir kusi shanakle. Kampestan gunash ma bolma bolgoshisman. Shkit pa yunti shanakle. Nodan. Kampestan gunash ante gusanakle. Shkit bakhatam lusanakle. Stan bulma yunna tena nere sondashket pa yuntiya sonda tena ngidi wanok. Tena chik selgin drama nok, chostrungin drama nok, tena gilgin drama nok. Stan bushante gusanok. Stan shante makakshin nok. Ngid tangsan ko ngata stan bulma yunna tiya nok te tuchi se stan bushante gusanok. It's better to sit on strong, hard cushions. When you usually sit in your living room, in your house, soft cushions are really bad for your back. You have no idea how sitting postures are so bad.
See, even if you try to keep your back straight, slowly it'll start to bend. Because we're used to sinking our body, giving into gravity. We can't keep our back upright. But you have to practice it. Concentrate on your posture. Breathe freely through your nose and through your mouth without too much exertion. Try not to blink. Don't move a single inch. Gaze. Gaze at the bindu. Fix your mind onto the bindu. Neither too hard, not too soft. The good balance. Just rest it there. Just rest your mind. Just place it gently onto the bindu. You don't have to press it against the bindu, just place it. That's it. Simba kamsang chachil. Yeah, 10 minutes over. Tayang kok lamala. Hale, say irujusan chidichin. Feeling just don't literally just get up, sit for a second and just feel, how it feels. You will feel this here. You will feel like this expansion. You will feel this calmness that wasn't there before. You'll feel a little bit drowsy in a way, you feel so relaxed. It's like a lake, a gentle lake, serene, tranquil. It's like that. Then it's a juice. Kamsang shemere inne kan lochachenle. Soldemo jiglus po mekan chikyan chumana sir kata yar latene tsumori tsoshi bengong tsoshi tesu teselmeka lepan tsoshile. Kamsang chachin sambang tesam kurchaman. Korara kurchaman le. Sambang tesam kurchaman. Sirkang tesam yongchaman. Thoughts will not occur in your mind, You will be relaxed. You will be so relaxed. Your whole body will be relaxed. Because your mind is relaxed. That's very important. Thank you so much, Samara Tujichi, for joining me once more, for discussing Shantideva with me, for giving me the opportunity to, discuss Shantideva's great teachings, to pray together. Like in a small community here online. We don't have to be in person. Thanks to technology, we can almost be like face to face in real time. So thank you for being with me. Thank you for praying together. The main thing is the connection of the heart. Even if we are physically together, there is one thing I really believe in, Even if we are related, blood related, even if you are related by blood, if our hearts are not connected, if our intentions, our motivations, if you're not good friends from heart, it doesn't make any difference. So main thing is you need to feel this connection to each other. This connection of loving kindness, this connection of compassion, this connection of benefiting people, just in the same way you want to benefit yourself, this connection of also the wish to benefit others. If you can have that connection, then this is your real friend circle. That's your real relatives. That's your real parents. That's your real son and daughter. Otherwise, even if you are blood related, useless. Mano, mataya simbatunches makakchin manole. Jamninjigune simbatunches. Oh, tenechidichin koran zopik tone simbatunches matang. Ninjigune simbatunches makakchin manole.
shachak yang atan dilwa yudna changphana manokle tarung shachak dilwa yudna mi khashin not pa ma yong chenle shachak dilwa nan changphana manok simba thunti menna simba thun gushi ma khashin manokle taksa yi dangdri yargesi jaste computer na tene technology na mobile ni jaste ata mekame gupaji na ko nyampu du gushi smith nokle inna tsosla mane korang inna to speak live mane second chingi shikhet pari do te mane dun kan tsosi nokpa isuk la mane nyampu ata chingni chiga tukte no tongte no chos te no skat sorte no mana somboson semba tungushi kakchen mo nong juste nyale semba matune champana mejule hoye tene sama izuk o semba tunte shaptumsh koches va tujichi nganyam potene nga nirangone chutene chunjuk tsose tene kachozamo nirangone chikzape shachese o kokaptangches mana marangi wa saksano de tipe tujichi marangi wa tsum saksano dori dusum chentamchi perfumo tsarte nokbe inante moka tangches va tujichi tene nganyam po chus va tujichi nganyam po nirang sama meditation chuches va tujichi sama the ring. I'll see everyone tomorrow again same time. Please take care of yourself, be safe, be happy, be well. Julie.